тамошобинони азиз, инак мо барномаи сайёри фурсати гапро бароятон пешниҳод мекунем, чун мо ҳамеша бо чеҳраҳо, бо дарду алами онҳо дар студия суҳбат мекардем, лекин дар ин барнома мо аз қиссаву аз алами як модаре нақл мекунем, ки дар хонавода 10 нафар зиндагӣ мекунанд ва 5 нафарашон нобино ҳастанд. Яъне дар ин хонавода, дар ҳамин микроноҳияи 12-ум, хонаи 5А, ҳуҷраи 27, як хонаводаe зиндагӣ мекунад, ки фарзандаш нобино аст, яъне фарзанди писариш нобино аст. хоб келинаш чун бино аст, лекин набераҳояш нобино аст, шавҳараш нобино аст ва ҳамчунин як фарзанди дигараш, фарзанди духтариш ба хона баргаштааст. Яъне дар маҷмӯъ дар ҳамин хонавода 10 нафар зиндагӣ мекунанд ва ҳамин модар орзу дорад, ки яке аз ҳамин хоҷагӣ, яъне ки яке аз ҳамин оила аз хона баромада равад ва соҳиби хонаи худ бошад. чанде пеш нафароне ки дасташон ҳамеша боз аст ва хайр мекунанд, ба ҳамин хонавода кӯмак карданд ва ҳуҷраи ҳамин хонаро таъмир намуданд. ва ҳоло мо медароем мебинем аз қиссаву аз дарду алами ҳамин модар мешунавем. марҳамат, шумо тамошо кунед ва ҳатман дар интиҳои барнома хулосаҳои хешро бигӯед. ҳуҷраи 27, 26, манин бояд 27 бошад. хуб, аз ҳамин мебинем, ки аллакай ҳамин чанде пеш таъмир шудагӣ аст, яъне ҳамин ҷои гӯем ки занг то ҳол мондааст боқӣ. ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. модар шумо нағз мед? Ассалому алайкум. ин қадар ин духтар чо хушрӯ, а? офарин, 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 офарин. беҳтарин. марҳамат, ман мебинам, ки бисёр хушрӯ таъмир шудааст хонатон. марҳамат холаҷон, пеш гузаред. марҳамат, гузаред. дӯстони азиз, дар назди Файзбой ва Шарофат мо қарор дорем ва воқеан муаллима, мо нахуст ба шумо салом медиҳем ва ба мо ҳамин гуна як паём расид, ҳамин гуна як хабар расид, ки дар ҳамин оила зиёд аз 5 нафар ба бемории чашм гирифтор ҳастанд, яъне нобиноӣ, яъне биноиши суст ва ҳамчунин чанд муаммои дигар ҳаст, ки бояд мо ба тамошобинон инро қисса кунем. биёед аз он суҳбат мекунем, ки умуман чанд нафар ба бемории чашм гирифтор ҳастанд ва аз кай ин бемориҳо оғоз шуд? чаро нафарони зиёд бемор? ассалому алайкум. мо дар оила 5-10 нафар, 3 оила зиндагӣ мекунем дар хонаи дуҳуҷрагӣ. мо 5 нафар маъюби гурӯҳи чашм, нобино, мо модарзод аз кӯдагӣ ҳамехел таваллуд шудагӣ.
یعنی شما مادرزاد شوهرتون هم میخیلن؟ ها شوهرتون هم مادرزاد. و در نتیجه شما چند فرزند دارید؟ 2 فرزند، یک پسر یک دختر. از این فرزندها کدامشون به این بیماری گرفتار است؟ پسرم. دخترتون سالم هستند؟ ها یعنی فرزندتون هم به این بیماری گرفتار هستند؟ یعنی پسرم 2 تا دختر چشم خیره، مایب گروی چشم خیره. با ما وقتی که مراجعت کردن گفته بودن که بسیار یک شرایطی وزین دارند، خونهشون تعمیر کردن در کار، لیکن من میبینم که خانه تعمیر است، خانه زیبا است. چی شد؟ همین ماه رمضاننده صاحب کارا یاردم کردن، حاج آیه ها، حاج آنا، صاحب کارا، فیضی هدایت، نوری محمد، هم ماشون دستگیری کرده همین خانه های تعمیر کرده دادن. شرایط ما خیلی وضع بین بود، خانه ها بتون وای بود، بی نور، هم تو ابایش ریخته خوا رفتگی بود. هم به هم ماشون دستگیری کردن، هم ماشون به رحمتی کلان. الهیم هیچ وقت دستشون روی کمیه نبیند. خدا هم ماشون به کشایش کارشون نتید. دست جمعونه یعنی همه کسا یک چند نفر یاردم کردند، همه خانه های تعمیر کردند. همه شد. اکن فقط تنقسیم و همین که یک تا خانه در کار، همین یک تا دخترچه مشاورش جدا شدم دیگه، 2 تا فرزندش کردی آشخانه و خورفته خسته میگرده 4 سال ایسه. هم به یک تا خانه گران داده نمیتونیم. شرایط ما وضع بیم، 5 سال وای میکنیم، 5 سال موقع زندگی میکنیم. خیلی هایم کار میکنه، دخترچم وای برفته پالشته میبیاد و اکو آیلی کشکن 2 تا بچهش به مکتب میرد، نگاه میکند. همین خیلی من بیا درباره آن صحبت کنیم که فرزندتون یعنی 4 سال شد که با شما هستند. چی سبب شد که جدا شدن؟ سببش اکن نخواستنده قیناهاشون 9 سال زندگی کرد، 9 سال همه خیلی خانهش غربت خیلی مراسا کن، یک روز نقض میشد. آخرش بفهمیم که دادوی بد نابینا. یعنی این نابینایی سبب شد که فرزندتون جدا شد؟ آینده بود که همه خیلی گفته، همه خیلی غربت کردی، همه قدر شد. این خانه های تعمیر کردیتون چند سال به یک بار تعمیر شد؟ یعنی از کی تعمیر ندیده بود خانه؟ والی پسرچم به کلین که توست کننده حکومت یاردم کرده بودن و یه خانه تعمیرش به همونجا 2011 بعدی 2011 اکن یک بار بود تعمیر شده؟ خب فرزندان شما یعنی نبیره های شما، نبیره های دختری، نبیره های پسریتان چه آرزو دارند؟ کدام کسب میخواهند که انتخاب کنند؟ صحبت میکنید برای خودشون؟ انی دخترم دخترچش پور شما میگه، انی پسرم کلانی دخترش وای چیور چوک دوزنده همه خیلی. این 2 تا مایده چش ولی هر خیلی وای میکنن، میفسون کنه که وای کنه مو کلان شوم، این همه خیلی شوم مو گفته آرزو میکنن. پدرشون اگر بیمار باشند برای تحصیل و برای چیزهای خونشان بعضا معما میشد، برای لباس خریدن، برای زندگی پیش بردن؟ پدری که انی و نیبرای دخترم فرزندتون همش به معما وای میکند، اکو تنقسی میکشد همش به. چه آرزو دارید؟ خدا یعنی چیز میخواید که صاحب باشید، همین اویلی شما همون چیز به رفته رسد؟ همین آرزو میکنم که همین دخترچم به یک تا خانه گرانتیم، بچهاش کلان شداست، عذاب کشتاست، یک تا صاحب کاری یاردم کنند دستشون درد نکند.
دستگیری همه همونها که یک تا وای کنن خانه گرانتیم همه خاطر آدم جمع میشه. من وقتی که از 2 روز پرسیدم من فکر میکردم که تماشاگران عزیز مادر میگن که خب میخوام که چشمم بینو شد، میخوام که نبیرم چشمشون بینو باشد، لیکن از دردی فرزند میگوین، یعنی میخوام که فرزندشون صاحب خانه باشد. یعنی این بسیار عجیب است وقتی تو از خودت میگذری و درباره نزدیکترین شخصت حرف میزنی. خب مادر، از خودتون، شوهرتون، فرزندتون، نبیره هاتون یگون فایز میبینید دنیای روشنه؟ نه تیپ تاریکی ما هیچی نمیبینم. شما خودتون نمیبینید؟ نه شوهرتون همه نمیبینن؟ و یا سال ببینن خیرتر. پسرم هم همه خیرتر میبینن، کم میبیند و خیرتر. منی روز شب چراغ سال منی تا که پاینده وای باشد میبیند منی سیایی نیکی من شما که ریپره شوند شما تیپ تاریک تا آوازتان نبرارید مردک می زنک می وای نمیکنن، نمیفهمن. من خودم وای نمیبینم و تو نمیبینم. آرزو داشتید که بینید یکم بار دنیا؟ چقدر تصور میکنید دنیا؟ چقدر از فکر شما بود؟ دنیا زیبا، خوشره، درختا، گلا، همه خیر. برای تبابت کردن، برای همین نوبینایی تبابت کردن کوشش کردید؟ میشد که مثلا بیماری مادرزاد تبابت کرد، صحت کرد؟ دکترها برفتید تا مراجعه کردید؟ امراد منی نیوره های میبریم و ها میرن ما میریم اونجا تا رفته امخه وای میشن ریشه های چشم خشک میشن نابینا امخه بتون تاریک میشن. حاضر نبیرچه ها لیکن میبیننده کم بیش؟ کم میبینند، من ریزبه میبینند بیگاه میشد تاریک میشد هیچی نمیبینند. بیگاه کوچه برامده بازی نمیکنند؟ نه ممکن نیست؟ نه نمیبیند نمیبرو. نمیبروید؟ نه. شما خودتون میبروید بیرون چرخ زدن؟ استراحت میکنید؟ های من بچه ها دخترم پسرم کلنام کدی یک بروند در چرخزنده میبیان کچه ها به لیکن خودم نمیتونم نمیبرم. فرزندو یعنی نبیره ها که همین بیماری به گرفتار شدگی هستند در مکتب های مخصوص میخونند یا اینکه مکتب عمومی میخونند؟ حاضر مکتب عمومی و معلومه که گازنان کدگی خونه و درس میچن. خانه آمده میخوان؟ بی پول یا اینکه یا خیلی از طرف دولت همین میشن معلمی یا اینکه مخصوص یا مبلغ دادن لازم است؟ نه بی پول من این وای کدگیننده از دکتر سپرافکا بودگی مکتبه همه خیلی ساعتهای درسیش کم کده شده. من یک 5 ساعت خونت 3 ساعت بامده درس میچن 4 ساعت خونت 2 ساعت به برای چشمش بزر نامدم. یعنی اگر ما صحبت ما گوییم مقصد صحبت ما گوییم این همین است که باید یک عائله از همین خانه برآمده رود با اون خاطر که 3 خانواده با 10 نفر گفتیدن با 10 نفر تنگی میکند یک 2 خانه. خب تماشاگران عزیز، یعنی مقصد همین ویدیو، مقصد این برنامه، یعنی مقصد نشر نوبتی فرصتی گپان است که در همین خانواده بسیار به یک معمای خانواده یعنی خانه مواجه شدند. یعنی 10 نفر در یک خانه زندگی میکنند، 3 عائله و مقصد این مادر همین است که باید همین یکی از خوجگی یکی از همین عائله ها باید برآمده رود و برای اینها البته خانه لازم است. از نقطه نظر اقتصادی گوییم همین خانواده چون هم خودشان هم شوهرشان و هم فرزندشان که کار کردن نمیتوانند، بیناییشان ضعیف است، مادر تماما نمیبینند، یعنی اینها نمیتوانند که یک خانه خرند برای خودشان، نمیتوانند که یک با خانه تامین باشند.
аз ҳамин рӯ барнома таҳия шуд ва ҳоло ман фикр мекунам ки инҷо саховатмандон нафароне ки воқеан дасти хайр доранд моро тамошо карда истоданд ва агар шумо дар фикри он ҳастед ки маблағатонро ба куҷо харҷ кунед, ба кӣ хайр кунед, мо бисёр хоҳиш мекардем ки ба ҳамин рақамҳои дар экран буда занг занед ва бо онҳо дар тамос шавед, омада худатон шоҳид шавед, худатон бубинед. Мана мо инҷо дидем тамоми ҳуҷҷатҳо ҳаст, тамоми ҳуҷҷатҳо, маълумотномаҳо, хуб тасдиқномаҳо ҳамаш ҳаст ки тасдиқ шудааст. Воқеан ҳамин хонавода аз назари биноӣ ба мушкилиҳо гирифтор ҳастанд ва албатта умед мекунем ки шумо саховатмандон нафароне ки ҳоло моро тамошо мекунед ҳатман аз дасти ҳамин хонавода мегиред ва мо ҳамҷоя чун як қувваи бузург ҷамъ мешавем ва ҳамин хонадоро аз муаммо наҷот медиҳем. Агар дили ғамхӯрдаро мо якҷоя шод кунем, ин албатта як мақсаду мароми ҳам мо ҳаст ва ҳам аҳли назаразиро. Воқеан аз қадимулайём дасти касеро гирифтан, ба касе кӯмак кардан, ин як хислати бисёр неки инсонӣ маҳсуб мешавад. Аз ин рӯ бисёр хоҳиш мекунем ки барои ҳамин хонавода кӯмак кунем, дасташонро бигирем, ба муаммои хонаводагиашон мо кӯмак кунем ва албатта дар якҷоягӣ мо метавонем бисёр корҳои бузургеро анҷом дода бошем. Бубинед ҳамин хонаҳои зебо чӣ қадар зебо ороиш дода шудааст. Хуб мебинем ки инҷо ранг дода шудааст, хуб зардеворҳо часпонда шудааст, дарҳои нав шинонданд. Ҳамаи ҳамин дасти хайри мардум аст, яъне онҳое ки мехоҳанд хайр кунанд, онҳое ки мехоҳанд аз дасти хуб нафарҳои афтода, аз дасти нафарҳои муҳтоҷ бигиранд. ҳамин хонаи бисёр ҳам як валангору безебро ҳамин моҳи рамазон, ҳамин сол, яъне шахсони саховатманд таъмир кардаанд, аз таъмир бароварданд ва ба модари азиз, ба ҳамин хонавода кӯмак карданд. Дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи фурсати гапро ба анҷом мерасонем. Бароятон тансиятиву хонаводӣ таманно мекунем. Албатта умед менамоем ки шумо ба ҳамин хонавода кӯмак мекунед. Ҳоло инҷо мебинед ки рақамҳо ҳаст, занг мезанед, аз ҳолашон мепурсед ва барои харидани як хона, ҳатто модар гуфтед ки падвал ҳам бошад мешавад. Яъне ҳамин гуна хонаҳои нав ҳаст ки дар падвал ҳам зиндагӣ карда мешавад ва яъне падвал не вай хона аст, хонаи пуррагӣ аст, лекин он дар зери замин аст. сиклонни хонаҳо мегӯянд. шумо метавонед ки барои харидани ҳамин гуна хона ба модари азиз, ба хонаводаи модари азиз кӯмак кунед. من 14 سال ایسیم اینجا زندگانی میکنم. خاطر شوهرم، قاینابام، عمک بچه‌ام همه خوش دامنم و 5 کس در خانه ما نابینا هستند. من این و 2 تا دخترچه‌ام با شوهرم همه خیلی نابینا هستند. بر زمین قینسنیم 2 فرزندش با خانه ما از خانه شوهرش جدا شده آمدگی. با قینسنی من میخوایم یک خانه استقامتی باشد. هم و قینسنیم برآورده مانیم در خانه علاهیدگی. ما در 10 نفر در یک حجره زندگانی میکنیم. فرزنداتون چه خیل میخوانند کن طرز فرزندان خانه‌شش در خانه آمده معلمه ها و درس میتیند، چون که اینها و یش سست بیناییشش سست میباشد. چه آرزو دارید این فرزنداتون چیزی نهو برافته رسند؟ خواند یک چی شود، کلان شود، بینیم کلان شود من خواند چی. آرزوش کنی هایم کلان ندانم، آرزوش برسته میتواند، من نمیتونم. همین دی خواهشام کن. برنامه فرصتی گپ رو در اینجا به انجام میرسانیم. یعنی همین لحظه همین فرصتی گپ بود.
яъне фурсате буд ки мо аз ҳаёти як оилаи маъзум, як оилае ки воқеан ба кӯмак ниёз дорад қисса кунем. фурсате буд ки мо аз дарду алами як хонавода барои шумо нақл карда бошем. боқӣ сарбаланду пирӯз бошед. хулоса аз шумост. албатта ин хонавода ба кӯмаки мо шумо ниёз доранд. хулоса аз шумост. метавонед ки дастгирӣ кунед, рақамҳо ҳаст, метавонед ки кӯмак кунед ва як чи аст, ҳаёт ҳам некӣ ва ҳам бадӣ мисли бумеранг ба мо бармегардад. агар мо некӣ ба ҷониби ҳаво додем, ҳатман некӣ ба ҷониби мо меояд. агар мо кори баде анҷом додем, ҳатман як кори баде сари мо меояд. гандум аз гандум рӯяд ҷавзи ҷав, аз мукофоти амал ғофил машав. хайр.